La Raopela Pineas Chaba, Team Orchestra, please lead us. Pinas Chaba Batsadi, we know the rules, we know how to conduct ourselves. Kimpo ya mojemo. Ke boswa jwa borra etso alenen ka kagiso tsogan bana tsogan emambatsadi emantla re kopane le go direla le fotsela rona inalente la tumo la chaba ya Botswana ka kutlwano le kage sano e bupagantswe mogo tsogang bana tsogang emambatsadi emantlagafala re kopane le go direla lefatshe la rona tsogang bana tsogang emambatsadi emantlagafala re kopane le go direla Bula. May we take our seats. Keta kupa Ruti Chaplain. Tsamela ka kwa motsadi o ba se go fatse bantse ha batse o re bulela ka thapelo motsadi. Ma'am Ruti ka go maja, please come this side motsadi. Hallelujah. Neke te dumedise phetogo ya modimo dumelang ka leina le le matala ga kgosi Jesu. Jesu ke morena. Ke leboga modimo ya re sireleditseng go ta go kopana le gompieno jaaka re kopanega. Ke ne ke lemoge boeteledipele jwa rona ga ba santse botsadi bo gorogile motshwara tautona wa lefatshe la Botswana motlotlege na ba kgosi Nkosinathi Gaolathi ke be ke leboga ma rona wa kgosi ya Phalape kgosi Mathalebang le botlhe leadership yothe konta ga go senya nako ne ke le dumeletse lothe morahe ka dina la morena Jesu Kriste ke bidiwa hela go twe moruti ka go maja wa kereke ya du faith mo Phalape ke rata ratsa temana kie e nkgotlatsang ya la thata Paulo o bua mafoko a nako ba Filipi chapter 4 verse 13 are I can do all things through him who gives me strength ke ka kgona go dira dilo tsotlhe ka yena o reng yo nnonotshang sengwe le sengwe se leng goreng re batla go se dira mo botshelong re beile mo modimong re beile mo botlhaleng jwa modimo gore modimo ke ena a reng a re etelle pele ke ka mo morena Jesu Kriste o rang barutwana ba gago a reng nna le tumelo mo modimong go nna le tumelo mo modimong gore a gone goreng just rely mo modimong wa gago itikele mo go ene tshapene mo dilong tsotlhe tse o ta di dirang go se ka etleletsa botlhale jwa gago ko pele eteletsa botlhale jwa modimo o to o bone ka ga modimo a ta go bulelang ditsela ka teng jane ke rata ke re lebale hatshe la rona la Botswana a re tswele re sephe modimo a re tswele re lele modimo ka metlha dilo tsotlhe tse re bona ka re di thata mo go rona di a re palela modimo ga a palelwe ke sepe
are with God everything is possible. Ka ene dilo tsotlhe di a reng di a kgonagala. Ke rata le gompieko ga ra go dumelana mo thapelong e a re dumele modimo gore sengwe le sengwe se tang se buisang wa gonega ga re senela modimo ta re etela pele mo ta re thusa gore re di kgone tsotlhe tse di gapela ga rona tse di lebega o ka re di ka nna thata modimo a re o ta re thusa hela ga re dira yang ga re mo ikanya re beile mo go ene a re rapeleng. Modimo rara ya mata otlhe re a go leboga ka leina la Morena Jesu Kriste. Lebogala modimo a ka botshelo jo re bonetseng. Ra ba ra lebogala le tshireletso ye ntseng re inetse ka metlha. Modimo rara re hanta ta wa ka rra go ta go tsena mo kopanong jo. Mme modimo a ka rra re kopa ketelo pele ya moya o boitshepo modimo a ka kgalalelo. Re lopa botlhale jwa gago Jehova, re lopa modimo a ka rra mohau wa gago gore o re apese tsotlhe tse rang go di buisanya mo kgotleng ye. Modimo a ka Jehova a nne wena o ta tsenya molaetsao mo ditsebeng tsa rona le gone gore rra re tlhaloganye ka mo modimo a ka rra o batang go tsamaya ka te. Re rapela leadership ya lehatshele modimo a ka gore ba etelle pele tswela o ba pate modimo a ka rra mo go sengwe le sengwe se ba se dira ba nonotshe modimo a ka o ba he botlhale. O buile jalo wa re bona o se ka boifa sepe ke na le wena ke modimo wa gago ke ta go thusa ke ta go nela strength modimo a ka rra hela jaaka o buile jalo re rata ra rapela the leadership of this country of Botswana modimo a ka nna le bone ba etelle pele ba tshegetse o itse ntata wa ka dikeletso tsa bone o itse modimo a ka megopolo e mentle yo ra o ba inetse re ba lopela botlhale jwa gago ketelo pele ya moya o boitshepo gore tsotlhe rra a di kgonagale modimo a ka kgalalelo ra rapela modimo a ka mata otlhe le ka nako ya gompieno ka leina le le mata la ga Kgosi Jesu Kriste ra re amen. Thank you so much, Chaplain. Thank you so very much, Katapeleo. Gongwe hela ka nako e batsadi re tsene mo go kitsiso baeng ka motshwarelela molaodi re Tsholofelo Molobe ke tabo ke go thomphile motsadi wa me gore o tsamaele ka kwano go ta go re itsisi baeng ba tsatsi jeno. Ke a leboga motsamaisi wa tiro ya tshokologo ya gompieno tla ke simolole ka go lemoga motshwarelela taotona wa lehatshe la Botswana gape o le mothusa taotona wa lehatshe le ke lemoge matona a puso a gano ke go lemoge kgosi le marara a ka tswang a legano ke lemoge batotegi botlhe ba ba gano ga mmogo le makhanselara baduladitilo ba dikomiti botsadi le bodirelapuso jo bo gano a dumeleng ka pula. Motsamaisa tiro ta ke tsenegela mo tirong ya me ya go le itsise botsadi jo bo gano mo tshokologong ya gompieno mme ke simolole ka go lo itsise ene moeng wa rona wa tota e le motshwarelela taotona wa lehatshe la Botswana mo nako ya gompieno mme le mothusa taotona wa lehatshe la rona gape le tona wa tsa madi re Ndaba Nkosinathi Gaolathi. Batsadi re nagano gape le tona wa tsa metsi le bonno jwa batho gape le mo palamente wa kgaolo ya rona ya Phalape motutegi o Nnetse Ramogapi. Re na gape le tona ya tsa di tlhaeletsano le boranyane gape le mo palamente wa Mahalape Bophirima motutegi David Tshire. Re nna gape le mothusa tona wa lephata la tlamelo ya bana le thuto e ko tlase gape le mo palamente wa Thati Bophirima Honorable Justin Hunyepa. Botsadi re na gape le mma rona kgosi ya rona mo Phalape Maitsho Kgosi Mathalebang.
re bo re nna gape le modulasetilo wa khansele ya rona ya Phalape Motutegi Kabo ke tshogile. Re na gape le modulasetilo wa lekgotla la Kabo Ditsha la Phalape Raitso Den Serumula. Re bo re nna gape le mokwaledi wa khansele ya rona ya Phalape Raitso Boikango Kuti. Meaki ya ko bokhutong batsadi mo go ba ke ba tshwereng ha re na le mokhanselara wa kgaolo e re le mo go yone Honorable Mosotho Modirwa. Mme re na gape le makhanselara a dikgaolwana tsa rona mo Phalape ba leng teng gone ya ke ta kopa gore le eme ba Totegi le dumedise botsadi. Mme ke tsa kere ne ke hetela go le kalo motsamaisi wa tiro ke le lome go le bodirela puso jotlhe jo bogano botsadi le bothe ba Totegi ba ba tshologileng phuthego e mo tsokologo eno a re nelweng ke pula. Ke lebogile thata Ramolobe e le Acting District Commissioner wa Phalape District. Mme hela batsadi go sa dinako ke ta kopa ene mongwa mmuo mme Kgosi Matale bang gore a amogele baeng ba rona ba ka go rialo ke tabo ke kopile motsadi gore o tsamaele ka kwano. Hey, ke lesego go emelelwa ke Tautona. Ke lesego go heta masegodi. Ma motshokologong ya letsatsi ba gaetsho ke lemoge motshwarela Tautona wa lehatshe la Botswana Rendaba Nkosinathi Gaolathi. Ke lemoge tona wa metsi le bonno ene le mo parlamento wa rona mo Phalape re o nnetse Ramogapi. Ke lemoge le botona ba ba re etetseng ha re na le Honorable Tshere le Honorable Hunyepa. Ke lemoge le dikgosi tsotlhe ba leleng ha mo motseng wa rona wa Phalape. Ke lemoge modulasetilo wa khansele ya Phalape Motutegi Kabo ke tshogile. Ke go lemoge wena modulasetilo wa Land Board Redin Serumula, mokwaledi wa khansele ya Phalape re o Boikango Kuti, modulasetilo wa lekgotla la Kabo mokwaledi wa lekgotla la Kabo Ditsha Mmekifilwe Ramalefo, mo tshwarela molaodi Ramolobe, mokhanselara wa kgaolo eno Honorable Mosotho Modirwa, dithogo tsa maphata mankele lemogele lona, modulasetilo wa Umbrella re Prince wa Thotse make go lemoge rra. Ke le lemogeng batsadi ba me mo motseng wa rona wa Phalape. Ke le lemogeng ba gaetsho le lona batsadi kgang lothe le lona mankele leboge betso a re dumeleng ka leina le legolo la morena wa rona Jesu Kriste. Ke be ke le dumedise ba gaetsho ka pula. Betso re hano mo tshokologong ya letsatsi mme ba gaetsho re le lesego go etelwa ke motshwarela Tautona mme ba gaetsho kana ha ile motshwarela Tautona na se se kaya gore re na le Tautona ka sebele mo motseng wa rona. Jaanong ba gaetsho re lesego gore mo tshimologong ya ngwaga re santse re ka gore ke tshimologo ya ngwaga ka gore re ntse re na le lenyora leo la gore le rona re bone Tautona a gatile mo motseng wa rona. Ibile ntse re ipotsa go rona re dirileng jaanong ka gore ntse re bona ko mahelong a mangwe ba teng mme re lebogeng ba gaetsho re lebogeng modimo gore Tautona o hano mo motseng wa rona ba gaetsho wa Phalape. Tautona pele ga ke go amogela mo khoteng ye le lekoko la gago ke go lemotshe gore re hano mo Phalape a ka go bona morahe wa Phalape mo letsatsi la bothano le neng ke sa solohela gore ba ka taa ka ke nako e khutshwane e go iwang dintshong e go iwang ka ditiro di le dintsi ne ke sa solohela gore ba ka taka bokete jo bokana mme ke bao ba go thompile ba rile re batla go bona Tautona wa rona yo mosha
tautona mo Botswaneng jo bošwa mo letsatsi la gompieno. Re le leboge wena le tautona gore re bone ha morago ga le puso e hetoga se rona Batswana re ne re se nyoretswe kana go tshwantse re go nne ya lona kongwe go nne le diphetogo mme re ne ra bona puso e hetoga ye leng gore mo nakong ya gompieno re setse yone morago e bile ga re shebe re itse re ke yone puso e ka re gorosang go re batang go ateng ka gore ntse re na le lenyora la gore rona re le Batswana re ipone re tshela sente mme matho e therra a lebile go go wena le tautona gore le tele tokagatse botshelo ja Motswana ka gore sengwe le sengwe se le se buang la re le eteletsa Motswana ko pele e bile le bata go tokagatsa botshelo ja Motswana mme re rapela Modimo gore the a lo okeletse malatsi a go tshela tsotlhe tse le dilopantse le batang gore le di direle moraheo kana tšhaba e le kgone gore le di hitelle le di dire e re ka moso le hatshe la rona la Botswana le hatshe la kagiso re bone le meledi a mathele lone ke mahatshe a mangwe ra thaloganya ra utwa tekodiso ya lona tsetse le tsetse gore le ithetse sepatšhe se le makgwakgwa madi gayo mme ke re morahi wa me a re se ka ra kgobotetsang ka dipuo a re hempuso ya rona nako gore e ipaakanye ha o ithela go sena sepe go sena madi tota o ka baakanya jang ka pele mme tautona ke re hano le rona mo motseng wa Phalape le rona hela ya ka mahelo a mangwe re na le matshwenyego ga ka thoka go nna teng e re ta go a le kudisa mme le ha re ntse re itse gore ga go ka ke ga siama ka letsatsi le lengwe hala because Rome was not built in one day. Re na le mathata rra a se patela kana botsogo ja motho ke jone ntseng ke bokopa mo Modimong gone gompieno yana botsogo ja motho bota ko pele re ne re le ha re thaloganya gore madi gayo mme tsone di tšhentšhinyana kana mo le ka go bonang kana mo le ka go adingwang nne le ntse le re gopole ba ga e tshoka kwano ko Phalape ra swa ra nyelela se patela se sa rona se kgauthane mme bile se patela se leng gore se savisa rona la re le mo Phalape ke se patela se leng gore se tsa le dikgaolo tse di konte jaanong e re le ntse le riana ka ra itse ra gona madi mme le re gopoleng ka kwano thuso e re bonang ha le ga se yone ba ka gore ditamelo tota ha ditamelo di seo ga gona ja ka bone ba direla puso ba ka kgona kana bone bonne se le boding le zone dingaka ke yone ne ke re ke hete ka yone mme ra le ha rena le mathata ka kone ke terta eteletsa ko pele ga re galaletse tse dinte tse re bonang puso ya rona e di dira puso ya rona e ne a solohetsa gore bagodi ba ta bona 1.8 mme ka sone sepatšhe se se makgwakgwa ga se ka ga kgonagala gore ba bone 1.8 mme re ne ra bona rra ba bona 1.4 seo ra se itumelela hela thata re santse re dumela gore ditsholohetso seo re di solohetsang di ta diragala gompieno ra itse gore go na le bothata mme rile re bona 1.4 hela re kgatšaka ra re nya re gorogile ke sone se re se lebogelang seo mo parlamento a rona mo Phalape honorable Onnetse Ramogapi le ene re bona a chema rra a siana lenaneo kilo la bonno housing project le leng gore la go ntsha Motswana mo lehumeng ra go bona Batswana ba simola go nna le metsi jaanong ka lone lenaneo le leng gore le dithwathwa tse di kotase kana merokotso e kotase ha wa dimile madi a teng e tabe le yo se tshwakgela kana yo se nang setsa yo ka se nga kgone gore a ta nne le jarata ka gore lenaneo kileo la ga mo parlamente wa rona le leng gore ga re mo akole sentelene kana o rwele dikepe stepedi ke mo parlamento a rona a Phalape mmile mo rwesitse kepe sengwe ya bo minister jaanong kana gore a re kwa le hatselote ka bophara ka re nna re mmona a le kwa le hatse ka bophara mme ra re galaletse puso e gore ya leka ya dira se tse re bone ke bua hela pele ga batsadi ba le ha ka gore ba itse ba ne ba ruma gompieno la ha o ru direla motsadi te a re ke ta itirela ka gore wa itse gore 1.4 witeng re leboge puso ye ya rona motshwarela tautona re bone maloba
tona wa rona wa bogosi Rre Motshegwa a tsamaya le Hasana le Rre Moswane ba bua gore puso e ke e batang go tsaya bogosi e bo ba gogongwe rona re le dikgosi ne re le ko Mahuri re sa lemogiwe jaanong puso e ka hantseng ka teng e batla gore tsholeletsa go godimo ka gore ke rona ba thai ba le hasele ebile ke rona ba re kopanyang tšhaba rona re le dikgosi sepe kana se hela se leng gore se hiretsa morahe ke rona ba leng gore ra se tshwara re se emela pele ka dinao re le dikgosi mme re rata gore re lebogele yone puso ya rona ya UDC ka gore e batla gore tsayanong e re ba ko mankalenkaleng ka gore ebile re sologetswa le gore re iswa di university a ko bone puso tente ba gaetso jaanong motshwarela tautona nka di bua di le dintsi ke rata go bua tiro ya me ne le gore ke go amogela le lekoko la gago mo motseng wa rona wa Phalapo e leng gore mo bogagong tabo re ipela re nna toropo jaanong ke re ke go amogela mo go yone rra Setswana sa re moyeng goroga dijo di manale wena o itseng gore o ta o re tseetseng mo nakong ya gompieno yaanong ra re tsholele ra re terutwe mohago o re telang ka one modimo a go se go hatse ha o se o boela ko morago rra ka ke ne ke bua gona ha ke re santse re batla go bona dikgolo tse o ta re di direlang beso ke la amogetse mo khoteng ya rona Phalape ke go amogetse ka utuno a me mo khoteng ya Phalape ne lwang ke pula beso ka mago ka ka ke lebogile thata mong wa mekgosi ke lebogile thata motsadi wa buile a le mantsi gongwe ka jalo hela re tsene mo tekudisong ka modulasetilo wa komiti ya dithabololo Re Prince wa thotse mme ke ta kopa gore re hata ka kwano jaana Mr. Guitar Man, please get yourself ready, please Mr. Prince. ke go leboge mo tsamaisa tiro ke lemoge boleng teng ba ga motshwarelela tautona wa Hatshela Botswana mototegi Ndaba Gaolathi matona othe a hano monga mekgosi ke lemoge boleng teng ja gago botsadi jami nteteng ke re all protocol observed ke te ke boloke nako mme ba gaetso sa me ke go ta go lekudisa hela ka tse di mo motseng wa rona wa Phalape ke tswelele ke lekudise gore mo Phalape re na le seemo sa lethoko la ditsela ke sone se leng gore se re apesitse kobo ka letshoba mo Phalape re bo re ba re nna le seemo sa lethoko la ditiro la banana re bo re nna le borukuthi bo bontsi mo kgaolong ya rona bo bo amang borukuthi joti re bo re ba re nna le lone lethoko la boroko ja barutabana kana ja ba ke akaretsela ke re ba direla puso hela boti re bo re nna le lethoko la di classroom mo Phalape re santsa re na le bana ba ba tsennang hante mongami Phalape wa gola re santsa re na le seniora e lengwe hela e leng gore mo nakong ya gompieno ga e kgone bana ba rona ba motse wa Phalape se sengwe mongami re nahano le lenaneo la ipelegeng e thabolotsweng e leng gore re na le bana ba le 98 ba ba dirang ba ba mo lenaneo lone leo ba e leng gore ne re sologetse gore mo ngwageng ono hetao ka ba weditse ga ba kgona go wetsa tshologelo ke gore mo ngwageng ono kgwedi e latelanye ba bo ba wetsa dithuto tsa bone se sengwe mongame se re na le sone le tshwenyego le letona ke go ima ga banana ba e leng gore tota go tsa bothoko go ngomolapelo ka ke bone ba busi ba ka moso re setse re bona yaanong bana ba ba ka gongwe ba bangwe ba go dira bo form 4 ba setse jaanong ba ima se se utusang bothoko go lebega botsadi jo ke boratang jo ja Phalape kana botsadi jone ja bana ba
ba dirisa bana mo e leng gore jaanong go tabe se gone go tenya o re ga o itse yo go imisitseng ka gore go lebega e le batho ba batona ke lone sello sa rona se se tona mo phalape mme re na le dituelo tsa ipelegeng tse e leng gore di ntse di diega kana di diega mme re le bogogi kana boeteledipele ja motse wa phalape re ne ra nna ga batshe ra taka methale othe ye ka dirang gore dituelo di hegoge ye ke solohetsa le gompieno gore tumelano a rona ke gore mo malatsing a 10 a pereko bo ba bone dituelo tsa bone tse ke dumelang gore le gompieno jaana go a go nna jalo mo malatsing ao se sengwe mongami re le bogogi ja phalape re ne ra dumelana gore ra go nna sopa sengwe ra go nna ngata engwe hela ra go gare go boka mathata ra go ta ka ditharabollo tsa mathata sekai go ne ga dumelana gore dipe dikago tsa puso tse dintseng di sa diriswe di go boela mo tirisong go seka ga hiriswa tse dingwe ntswa go na le dikago tsa puso tse e leng gore di ne di sa diriswe ke dingwe dikgang tse e leng gore tota re di kopanetse mo phalape re bona le bagwebi ba ba ikemetseng ba setse ba atolotse lebogo la go ka thusa mo phalape le ka bongwe hela mo phalape re setse re bona tomagano ya go ithaopa go direla motse wa bone mme se sengwe ke wetsa motsamaisatiro ke gore re le phalape mongame re kopa gore re nne toropo ka gore re setse re ipaakanyeditse go tshela setoropo re setse re le batho ba e leng gore le palo ya rona kana le tiro tsa rona di a supa gore re batho ba re ka nnang toropo mme mongame ke ne ke tshwere go le kalo tota dikgang ke di sologetse thata ko go wena mongame ka go rialo ke a leboga motsamaisatiro. Thank you so very much, Prince. Lebogile thata. Ke ta kopa gore Guitarman, I think you are ready by now. Sale ke kopile gore o nne ready. O ntse mpotsa gore o fina o kae ke tsa gore o ta botsa botsadi ya ka o ta bontso letsa ho. So the time is yours. Mr. Guitarman, please. Ene ke George Swabi. lebaganye le katara o go bella mo go o bo tsholetsa go se gone right ndo tsala teka yabo wari monna o sa tswane wari o butsetsa morago tsebe ke tso pella mo maike monna ga ke ithuti hela dumela ba mangwato ke dumedisa moyeng wa ke mototang go mena ga a ke itse anga motsholetsa kana gora ke na marapo ngabe ke mokuka motho go teng ga o late motho gala o tsholeditse lehatsi batho a medi batho ba gautantse lehatsi ba le jele jaaka kabu e beilwe mo emereng ala nkutwa ga o late thusa motho a modimo re mo mathateng le hatsi le jele o ka rene ba ja ka re kabu a ke itabolelwa ke mongwe le mongwela yo o itamela wa tabola o tsenya mo pateng wa o tabola ga o late motho a modimo modimo o ta go tshegogatsa gore go a go ile mo kgoteng ya rona ya phalape ya ka o e gatile yana ke a go wo modimo o ta nna le wena please tswetswe
ga o utlwa le ko radiong ko o e beye sentle themo se ka reketa mo a jwang o fatsi me ke roledio
di ya mpolaya ka o adile pate wa la robalana si parangona malala kwali batasi boasi kharile kitokila nyati katwale takala katang kwani wa mabina wosolwa nado terili bona Thank you so much. Ra leboga motsadi. Ra leboga me ba go thuse le ta wa balla konte batsadi. A utlwala rra. A utlwala go tara motho wa ithuta ka tara nyatha bang. Tota ke la balla ho ha le togele mmalaisa batho kana gongwe le dia lenaneo la meano a rwaleng hela le ta balla re tata ruta gore gate ke bokae ha le ha ile gore go a letelwa nna ke bona ba togetse hela ba bala ke ta rinyano but a tseng bo mama ke batla go emeletsa mogolo a tseng ke batla go emeletsa mogolo and then let's re mo suitele mo stage ke lebogile thata ke utile molaetsa wa letswai malome a ukwa go tsere wa letswai ke ta bolela ditsela tsa me bo meno ba teng gone re letswai le ntse ya le borai batsadi ke tsa gore botsadi bone re ntse re boletetse
ke nako yano ra itse gore go tshwanetse gore go diragaleng ke ta kopa gore re emelele hela barotlhe a re emeleleng hela barotlhe ka nako e batsadi ke nako ya gore yaanong re be re tsa molaetsa ka motshwarelela tautona one molaetsa wa letsatsi motlotegi Ndaba Nkosinathi ga o latlhe motsadi ke tabo ke go thomphile ka go rialo re ka nna hatshe batsadi ba ga Mmangwatolo Patele mosadi mosadi yo motona wa boloka go bua Rre George Swabi ha ke ntse ke gola mo botshelong jwa me ke ne ke reetsa dipina tsa gagwe ka keletlhoko ke le ngwana yo monyenyane le ha ke le ko sekolong ko Moseja ha ke gopotse gae ke ne ke reetsa dipina tsa ga George Swabi ke ne ke sa sologela gore tsatsi lengwe ke tla nna le lesego la gore ke bo ke bapile le ene ke arametse lerato la gagwe ke arametse botswerere ba gagwe ke arametse botho le boleng jwa gagwe ke ne ke sa sologela jalo ha ke ne ke sa sologela jalo ga ke itse jaanong gore nka ba ke sologetse jang le gore leina la me tsatsi lengwe o tla le itse go itsiwe ke mogaka go buiwa bontle ke mogaka ke lesego le letona le ke sa lenyatseng mme ke le dumedise lotlhe ba lehano ke dumedise tona wa metsi le tsotlhe tse di amang bonno re Ramogapi le matona otlhe a Hano re Tshere re Honyepa ke dumedise kgosi le bang ke dumedise modulasetilo wa khansele ya Phalape re Kitsugile ke dumedise mokwaledi wa khansele ya Phalape re Khuti ke dumedise modulasetilo wa Kabo Ditsha re Serumula ke dumedise mme Ramalefo ke dumedise mokhanselara wa kgaolo ye re leng mo go yone Honorable Mudirwa ke go dumedise le wena motshwarela molaodi re Tsholofelo Molobe ke dumedise magosi otlhe a Hano baruti botlhe ba ba Hano ke dumedise baeteledipele jwa maphata a goromente ke le dumedise lotlhe batsadi bana bagolo ke a le dumedisa ka leina la Morena Jesu Kriste phakelong jono ne re na le matitšhara re tsile go itumela le bone ke utlwile ha ke tsena teng ke gopola teachera wa me wa standard 1 Mamolomo wa standard 2 Mama Unge wa standard 3 Mamudise wa standard 4 Mautukile wa standard 5 Masekwababe wa standard 6 Maramphaling wa standard 6 Maletiane ke ne ke ba gopotse thata ka gore
ga ke bona ma-teachera ke bona bone batho ba ba re agileng, batho ba ba re pepetleditseng, batho ba ba re rapeletseng. Mme ha re ntse re tsile go itumela le ma-teachera ya boentse gape Modimo o tlhomile gore ke tle go nna le batho ba phalape, batho ba re Ramogapi a sa kgaleng go bua ka bone. Re Ramogapi ke re yo makgwa ba reng he is very passionate, ke gore ha bua selo a ratile sengwe ga o ka ke wa mo haposa mo go sone. O eme ka dinao o lwa ka sengwe le sengwe a lwela batho ba gagwe ba phalape. Mme ga ke ise ke le bone sa le Botswana yo mošwa a goroga. Re a tere re ga o ka bona setšhaba se tshaba puso ya bone, o itse gore dilo ga di tsamaye sentle. Mme ga o ka bona puso e tshaba setšhaba jaaka ke tshaba setšhaba se, o itse gore re mo tseleng e e siameng. Ga ke tsena ke dumedisa mongwe le mongwe e se ka gore ke motho yo maitseo, go thelele ga gona maitseo. Ke dumedisa mongwe le mongwe gonne ke tshaba ya Botswana, ka ha ba dirileng ka teng maloba. Ha ke ba lebile mo mathong ke re ga ke ka ska ka gata sente ba toga ba ntirela se ba se diretseng ba bangwe maloba. Mme o bona, ga o bona go ntse jalo, o bona tšhaba e tshabega e tshajwa ke baeteledipele. Nna ke dumela gore re mo tseleng e e siameng. Tšhaba e ntseng jalo ke e tshwantshanya le tšhaba e buega mo Baebeleng e go tweng ya Isaac, tšhaba ya Israel. Gate tšhaba ye ya Israel ya Isaac, gate ne le tšhaba ye ne tlhaloganya dipaka, e ne tlhaloganya tsela ye no go tshwanetse gore go tsamaiwe ka yona. Mme bonang tšhaba ya Botswana ye bonang gore lehatshe la nwela, bonang tšhaba ya Botswana ye tlhaloganyang gore dilo ga di tsamaye sentle, ye tlhaloganyang gore ga se nako ya go supa ope ka monwana, ke nako ya go tsenya sengwe le sengwe mo tseleng ye siameng. Batho ba ba tshwanang le tšhaba ya Isaac, tšhaba ye tlhaloganyang gore mo Botswaneng yo mošwa re dumela mo goromenteng yo tsamaisiwang ka manontlhotlho, goromente yo gaisang mo Afrika ka bophara, goromente yo dumelang mo go tseng batho ka go lekalekana, goromente yo dumelang mo go kopanyeng setšhaba, goromente yo dumelang gore mongwe le mongwe o tshwanetse go nna le seabe mo itsholelong ya lehatshe la bone. Bonang tšhaba e tlhaloganyang dipaka, bonang tšhaba ye gorositseng Botswana yo mošwa, bonang tšhaba ye simolotseng go tlhaloganya gore lehatshe le ga se lehatshe la baeteledipele, ke lehatshe la bone. Bonang tšhaba ye tsereng taolo, ye tlhaloganyang gore
nako e gorogile gore re age lehatshe re le mmogo rotlhe le sa agwe ke semamang le agwa ke tšhaba yotlhe e le mmogo e le pope bonang tšhaba ya Botswana yo mošwa. Gantsinyana ga ke tsena go lo gongwe ke bona ba mpitsa ka maemo a mantsintsi ebile ke bona ba bitsa maina a me otlhe ebile ba bangwe ba sa bitse sente. Ke a ipotsa ebile ke utlwa ba tuduetsa ka melodi ebile ke bona ba nyenya. Ke a ipotsa gore a batho ba tsile go reetsa nna kana ba batla go itse se se mo potumenteng. Ke a ipotsa potso yone, a ba tsile go reetsa kana ba tsile go checka gore sente se se mo potumenteng ke Modimo na ke le a re se go hatsa ka ditaemane. Ditaemane tse di re agetseng ditsela le dikole le ditleliniki. Ditaemane tse di re agetseng bodirela puso. Ditaemane tse di re agetseng itsholelo. Ga gona yo sa itseng lesego le la ditaemane le se ditaemane re di diretseng mo lehatsheng la Botswana. Mme go kgala ga ditaemane go re tliseditse tlhobaelo. Re a bona gore dinoka di kgadile. Re a bona tsa botsogo di phutlhama. Re a bona tsa thuto di phutlhama, ditsela di phutlhama. Re a bona tlhobaelo e tsenang dipelo le mewa ya batho ba rona. Lesego la ditaemane. Ha gongwe ha motho a nna le lesego la sengwe, o lebala masego a mangwe a na le ngone. Modimo o re neetse lesego la batho la tšhaba ya Botswana. Tšhaba e na le botho, tšhaba e bopelotelele, tšhaba e na le banna le basadi ba dikitso, tšhaba e na le banana ba dikitso tsa sešwa, tšhaba e ntseng jaana e na le sengwe le sengwe se se tlhokang gore e ikage, gore e age itsholelo ya yone, gore e tlise letseno mo dipateng tsa yone, gore e atolose itsholelo, gore e baakanye tsa botsogo, gore e godise tsa thuto e di ise ko mankaleng-kaleng. Nna ga ke belaele, nna le ba ke na leng bone ba Botswana yo mošwa, Tautona Reboko le ba ba eteletseng pele ga bana le hae le pelaelo gore re tsile go aga lehatshele rotlhe re le mmogo ka bonokopila. Re tsile go aga itsholelo e Motswana mongwe le mongwe a tsileng go nna le seabe mo go sona. Re tsile go hetola lewa ka tsela e mongwe le mongwe
o tla lemogang gore lesego la rona ga se la ditaemane hela. Lesego la rona ke lesego la batho ba Botswana ba ba ka sekang ba palelwa ke sepe. Go na le ke kare dipilara di le 5 tse leng gore kago ya rona ya Botswana re ikaelela gore e tla remella mo go tsona. Pilara ya ntlha ke gore tsamaiso ya madi re tshwanetse gore re busetse mo seemong. Re tshwanetse gore gotlhelele go dutla ga madi, diphatla tse di dutlisang madi di thijwe. Re tshwanetse gore tsamaiso ya rona ya madi e nne e botswerere. Bogologolo ka gore ne go na le madi a mantsi, kitso tsa rona tsa tsamaiso ya madi ne di ganella mo gore ka gore a teng re a dirisa ka tsela e ntseng jang. Mme pilara ye ya tsamaiso e e siameng ya bonokopila ke gore madi a seo go ka dirwa jang gore lehatshe la agege le ha madi go ka lebega a seo. Mme go na le di le dintsi tse reng nako e ntse phuthologa re tla di kgaogana le lona tse re setseng re somolotse go di dira go tokahatsa tsotlhe tse di amang tiriso ya madi a rona. Ya bobedi pilara ke pilara e amang dikago le ka hare agang ka teng. Dikago ga re hela ditsela, re ra le diporo, re ra le melatswana e tlisang metsi ko Batswaneng le ko ditshimong. Re ra le dipipe tse di tlisang diole go tswa mawatleng, di boa di isa diole tseo mo mahatsheng ko bokone. Re bua ka maharatlhatlha a ditlhaeletsano, re bua ka pilara ya gore re tshwanetse go atolosa dikago tsone tse tsa sešwa, mme re tshwanetse go di atolosa ka tsela e botlhale, ka tsela e hetlang ditiro. Seporo se se tswang ko Namibia go tsena mo Botswana se ralla dimaene tsa kopore. Seporo se se tswang east to west go Mozambique. Dipipe e gompieno e tswang ko mawatleng e hella ko Bulawayo, mme e tshwanetse gore e te helle mo Botswana e hetele ko mahatseng a mangwe. Ke dipilara tse re di simolotseng, ke dipilara tse re dumelang gore di tla dira ditiro di le dintsi mo lehatsheng la Botswana. Mme ebile re dumela gore lehatshe la rona ke lehatshe le le gokaganyang mahatshe a le mantsi. Ke gore ha o le kwa Afrika Borwa o eletsa go gweba le mahatshe a Afrika ko bokone, o tshwanetse gore o hete ka Botswana. Ha o tswa bokone o ya ko Afrika Borwa o gweba le bone, o tshwanetse gore o hete ka Botswana. Ga o tswa Botlhabatsatsi o fofa ka di-fly machine o tshwanetse gore o hete ka Botswana. Se mahatshe ba se bitsang ba re logistics hub. Lehatshe la Botswana le tla bo jaanong le ipaka, le ikaga sešwa, le aga
tsone dikago tse mega infrastructure mme sa diage hela e diaga ka botlhale jo bo rileng e diaga e sa age hela ka madi a goromente mme e aga ka go kopanela le ba bangwe e diaga ka nako di hele nako e le teng e diaga ka budgete tse di lekaneng pilara ya bobedi pilara ya boraro ke gore re na le lesego la dikompone tse e leng tsa ga goromente bontsi jwa tsone di sa direng sentle mme bontsi jwa tsone ga di ka tsamaisiwa ka tsela e e gapegileng e e siameng di ka tsholetsa itsholelo ya lehatshe la rona ya ko mankaleng-kaleng bonang se se diragalang ko BMC se se ntseng se diragala barui ba sa kgone go rekisa mo go kgotsogatsang barui ba sa duelwe nako e le teng barui ba sa duelwe madi a lekanang e le tsamaiso e seng matsetseleko mme mo Botswaneng yo mošwa re dira sengwe le sengwe mme tiro yeo e simologile mme le theko e setse e simologile jaaka re bona theko e simologileng ko mahatsheng a tshwana le DRC re bona dithulaganyo tsa go buisanya le ba re ka kopanelang le bone go thusa tsamaiso go thusa go isa BMC ko e tshwanetseng gore e teng kana ko mahatsheng a tshwanang le bo Norway ko go rekwa nama ka madi a mantsintsi ba re ngwaga le ngwaga ba nna ba emetse nama ya rona ke gore go na le skiti se go teng e re reka hela mo Botswana mme ebile re reka ka ditlhwatlhwa tse dintsi mme re ntse re sa ise nama teng akanya hela batho ba go emetse ba re ka reka nama ka ditlhwatlhwa tse di ko godimo o palelwa ke go nna o isa nama go padisa tsamaiso hela go sa padise sepe gape mme Botswana yo mošwa dikgang tse ke dikgang tse a inaakantseng le tsone le gore go tokagala ga tsone go ya go hetola itsholelo le matshelo a batho ka tsela e e bonalang bonang kompone ya goromente ke Botswana Vaccine Institute e leng gore maranyane ya one a melemo yone ya serotswana ya kwatsi ya tlhakole molomo e bonelwa mo go rona re ntse re rekisetsa mahatshe mo Afrika re ntse re rekisetsa mahatshe ko Europe mme mo Botswaneng yo mošwa re thekiso ye ga ya lekana ra re Modimo o re neetse sengwe le sengwe gore ha re ka ipaakanya sente melemo ye re ka e rekisa ka bokete mo mahatsheng ka bophara mme ebile re boe re age rona re age di-factory mo mahatsheng a mangwe re hira batho ba rona re tisa letseno le le bonalang re hetola
kana banana ba itse go dira dilo tsa sešwa tse maranyane a bidiwa gote maranyane a AI, ba itse go dira maharatlhatlha a dibanka ba dirisa tsone di-phone. Jaanong kana banana ha ba tla ko go goromente ba re kgona go dira maharatlhatlha, re kgona go dira se le se, ga ba ya ko goromente yo na leng bagolo ba e leng gore gongwe ga ba utlwe sentle gore banana ba reng, goromente yo ntseng jalo o ka thusa banana ba gagwe ka tsela e ntseng jang ha e le gore ga ba utlwe sentle. A la nkuta mme go raya goreng? Go raya gore ene goromente yo o tshwanetse gore a rutuntsiwe, a tokafadiwe, a kentwe ka dithuto tse dišwa tsa sešwa gore o mo kgontshe e le goromente wa Botswana yo mošwa, o mo kgontshe gore a batho ba ga bone sentle, gore a kgone go ba thusa sentle, gore a kgone go dira le bone sentle. Ga o ka ke wa dira, ga o ka ke wa thusa batho ba ga gago ga o sa ba utlwe sentle. Mme go na le lone lenaneo la go tokahatsa goromente, la go tokahatsa ka goromente a dirang dilo ka teng. Pilara ya bone ke rata ka ha le re etsang ka teng. Go a reediwa mo Botswaneng yo mošwa, go a reediwa. Pilara ya botlhano ke yone ya thuto ya lehatshe la rona. Kana e rile go tsewa boipuso ga teno go sena Batswana mo goromente e ne e le makgowa. Ke ra bo Re George Swabi ba ka re tlhalosetsa gore a no go ntse jang. Mme ka gore no go sena Batswana mo ditirong tse di rileng ka nako eo, ya bo go dua ka lenaneo la gore go raya gore thuto ya rona e rute Batswana e ba ise ko di-university gore ba ye go ithuta ditiro tse tsa go kwala sekgowa se se monate, ba ye go ithuta dithuto tsa goromente, tsa tsamaiso ya goromente. E ne e le letlhoko la nako eo, mme ebile e ne e le tsibogo e ne e siametse nako eo. Mme lehatshe le hetogile, itsholelo e hetogile. Re na le babui le bakwadi ba sekgowa ba ba lekaneng. Se re senang sone ke batho ba ba dirang ka diatla, ke batho ba ba apang dikhenekene tse re ka di rekisang mo mahatsheng a mangwe, ke batho ba ba khenekang di-fly machine, ke batho ba ba baakanyang metlakase, ke batho ba ba dirang, ba ba tlhatswang ditaemane le ditswammung ka tsela e hapegileng, ke batho ba ba itseng go dirisa maranyane ka tsela e e rileng. Re tshwanetse go hetola thuto ya rona. Bana ba rona ba ithute sekgowa le go kwala le dikgang tse di ko teng, mme ba ithute gape mo go tseneletseng thuto ya diatla. Mahatshe a tsweletseng gompieno mo lehatsheng ka bophara, o bua ka Singapore, o bua ka Switzerland, o bua ka South Korea, ke mahatshe a e leng gore bana ba bone, bontsi jwa bone ba rutilwe tiro ya go dira ka diatla, tiro ya maranyane. Ke ka nna ka e ba mo go lona ke re, ha gongwe thuto ya rona
ke yone e hetlang tlhoka go bereka ke rona ba re iphetlelang tlhoka go bereka mme ha re ka ema re le pope re le tšhaba ya Botswana ra itsolopanya ra dumalana ra sumolla le go tlotla bone matitšhara ra simolla le go tlotla tiro ya diatla o tla bona lehatshe le sutela ko pele gate mahatse a eteleditseng pele go dira ka diatla mahatse a leng gore matitšhara ke bone ba ba tlotlegang mo tšhabeng ga go bue nna go bua mahatse a tsweletseng pele gate tšhaba tse di ntseng jalo ke tšhaba tse di tsweletseng re ntse re tsamaya thata le reboko re ntse re tsamaya thata re senka ba re ka dirang le bona ke dumela gore le reditse thata ka re ba re ka dirang le bona e seng ba ba kare nang ba re latlhella nnyaa ba re ka dirang le bona partnerships la itse gore ha batho ba le mmogo ba dira mmogo ba lekalekana ga gona yo motona mo go yo mongwe ga gona yo botlhokwa mo go ba bangwe mme ha re kopana le mahatsi ha re kopana le dikomponi tse re kopana le makgotla re ba re le Batswana re dumalane mo dilong ke tse dinne mabela kgo re le Batswana re dumalane gore dilo ke tse dinne tse e leng gore ope yo e leng gore re kopanela sepe le ene o tshwanetse gore a ba na le mekgwae kana na le boleng e bonwang mo dilong tse nne tse re ba re gona le gore re kopanele le wena sepe re eletsa gore wa bo o le motho kana o le komponi kana o le goromente yo sa tleleng Botswana hela go tla go huma ka rona come on ka bonako re senka ba re ka kopanelang le bone ba e leng gore re tabo re na le bone mo sekgeleng se se leele ha go nna maswe ba bontse ba le teng ba ba sa itlhaganelang go huma ba ba lebellang dilo ko pele who are not in it for the quick buck ile yantle ya bobedi ya rare re letsa go tlhakanela le ba e leng gore ba na le dikitso le maitemogelo a gongwe rona re senang one mme dikitso le maitemogelo a e leng gore ha bokopano jo bo ka kentwa ka tsone go ka re isa gologong ha e le gore re kopana le batho ke bao ba itse go dira melemo gore heta re kopanela le bone re ira metswako ya melemo e re ka e rekisa mo mahatseng a mangwe ha e le gore ba itse maranyane gore heta re kopana le bone re tsenya motswako wa rona wa maranyane jalo ya boraro e ke yone ke reng ha ke bua ke tsenya thogo
ka gore le ta e utlwa le gale. Ra re eletsa go kopanela le ope bogolo jang ha na le dipata tse di ko teng. A le ready? Ka gore ha re kopanela le batho ba ba dipata tse di ko teng go raya gore le ha go nna maswe jaaka le bone go nna maswe ka COVID, ga dipata tsa gagwe ne di se ko teng go raya gore re phutha marote, mongwe le mongwe wa phutha, mme ra re senka ba e leng gore ba na le dipata tse di ko teng ya bogelo. Ra re lehatshe la rona ke lehatshe le lente, le le monate, le utlwile ka ga go ntseng go le monate ka teng. Ra re eletsa go kopana le batho ba e leng gore ba amogela se re leng sone, ba amogela dikoma tsa rona, dipina tsa rona, maboko a rona, boleng jwa rona, ba amogela ditau tsa rona le ditoo tsa rona le dikwena tsa rona, ba amogela dinoka tsa rona le maphane a rona, ba amogela sengwe le sengwe ka ga rona le sengwe le sengwe se re leng sone. Ra re senka bape gore ba dire le rona ya bo e le gore re kgona gore dilo tseo ba bo ba na le tsone. Go na le dilo tse dintsi tse di diragalang mo kagong ya lehatshe tse e leng gore gongwe ga lena le di bona ka matho gompieno, mme di diragala, mme ke ta ngata hela godimo ha tse dingwe ka tse dingwe tse di diragalang. Ra re jaaka re buile gore re katolosa itsholelo, go na le selo ke se se bidiwa go twe mineral beneficiation, mineral processing, go tlhatswa le go tlhabolola ditswammung. Ga re bue hela ka melomo. Go na le bangwe jaaka nne ke kile ka heta ko UAE, ko Maarabeng, ba setse ba gorogile, ba setse ba seka-seka se ba se seka, mme ke komponi e tlhatswang tsone di tswang mong ko mahatsheng a mangwe. A ke sa bateng go a bua ka leina ka gore re ba tsa tenko ba leng teng ba re ga go a iketla. Jaanong ba re Batswana ke batho ba ba iketileng, mme ba hudusa di tsa bone, ba di hudusetsa mo lehatsheng la Botswana. Mineral process. O bona bomme ba mekgatlo ye ya go thusana ha go le maswe, ba mekgatlo ye ya go adimana madi, bokopano jo le go dira dilo re le mmogo, sekoporasi re le dikoporasi, ke jone bokamoso jwa lehatshe la Botswana. Go dira dilo re le mmogo, mme le tla bona ha dilo dintsi di atologa ka ha go tlhabolola ka ha re dirisanyang re le mmogo ka teng, gore le lona le le mmogo le dikoporasi le nne le diabe tse di bonalang
mo tsotlhe tse di diragalang mo lehatsheng la Botswana. Rre Ramogapi o lwa ka sengwe le sengwe go tlhabolla bonno mo lehatsheng la Botswana, mme goromente otlhe o mo eme nokeng gonne go ama sengwe le sengwe, go ama le tsa madi, mme re tla bo re ntse re tlhabolla kadimo le gore Motswana mongwe le mongwe a helele a nna kwa nnang teng. Tse tsa maharatlhatlha re tshere le ene o tshwere ka thata, o lwa ka sengwe le sengwe. Go na le selo makgowa ba se bitsa ba re digitalization. Ditamelo dingwe di a go goroga ko re leng teng ka difounu. Go tabo go sa tlhokagale gore dingwe o latele ngaka kgakala, o bue le ene hela mo founung, a go lebile le founu e go thathoba, e bolelela ngaka gore motho o buang le ene o ntse jaana le jaana, mogoti wa gagwe o tsamaya. Mme yone digitalization ye ka gore re ntse re tshwerwe ke itsholelo, go na le ko re tswang go ngapa-ngapa teng, re kopa ba bangwe ba sele ba bidwa go di-foundation ba re simolotseng go lebelela lenaneo le bogolo jang ka dikgang tsa botsogo tsa ga Dr. Modise a di kopaneletse le ene re tshere. Re leboga jang dikgosi tsa rona ka ha ba ratang tšhaba ya Botswana ka teng, ka ha ba leng bopelotelele ka teng le ka ha ba ikaeletseng ka teng go thusa go kopanya tšhaba ya Botswana gore tsotlhe tse di re gwetlhang jaaka le itse tse dintseng di buiwa tse tsa go tlhoka boitsholo, bana ba ba sa goleng sentle, kgokgontsho, bogolo jang kgokgontsho ya bomme, ga re ka kry-a dikgona ga e se re di dira re le mmogo. Mme ke leboga jang gore dikgosi tsa rona ba eme ka dinao go bereka le rona mo Botswaneng yo mošwa, go baakanya le go aga lehatshe la rona la Botswana yo mošwa. Mme gongwe ke heleletse ka gore rona re dumela ka sengwe le sengwe, gore lehatshe la Botswana le mo tseleng e e siameng. Re tsile go aga itsholelo re le mmogo ya lehatshe la Botswana. Re tsile go hetla ditiro re le mmogo, re hetlela bana ba lehatshe la rona. Re tsile go aga goromente yo na leng tsamaiso e siameng e tsang mongwe le mongwe ka go lekalekana. Re tsile go tlhabolla botsogo jwa bana ba rona, jwa bagodi jwa rona. Re tsile go aga Botswana yo mošwa re le mmogo. Mme o ka re Modimo o ka nna le lona, Modimo o le tshegetse, Modimo o le phatšimisetse sefatlhego sa gagwe. Amen.
le ka huba maoto batsadi le nna batshe ke tsaya gore molaetsa wa ga tona ebile le motshwarella tautona o ne o le mokhutshwane batsadi ebile ke letswame ke gore e tare le ha re setse re botsa dipotso re to remelela mo se e leng gore o na se bua jaanong ha e ka re o tsenaga o bo botsa dipotso tsa gore Zimbabwe go diragalang o ta bona ke go emisa ka gore ha ke se kutu a bua ka Zimbabwe nna gone so go ra gore re tabo re thomame nya diga letsogo a ke ise ke re letsoletse o toga o lapa malome so re tabo re thomame hela mo se e leng gore tona o ne a se bua ke tsa gore moletso a me wa utlwala nya mme ke kopa le tse mogolo kwanela bohelo gore magoko a ga tona a tsa a letlela a utlwe sente ga ke a guidiwa gore ke tse bale ka mme ke tsaya gore ka gore le setse le lemoga gore a gona nako ta boro tsena ha o tsa o ipua leina o bo thoma mao botsa gone o botsang dipotso tse tharo go heta ha ile gore o di rwele ke ha di le pedi hela jaanong ka gore malome o sa lo tshuleditse o ta ba wa lapa ta ke go golle tsamaela hela ka kwano hela ha ke bate go letsa ka di list le ka ntsietsa mme gone ke le bone ke ta gakolwa a le bata gata a ska gata thata ho kana o ta tlola okay dirang ke le bone batsadi gore re ska ra mo itatsebe ke le bone batsadi ne ke re ke le lemoga lo text ka di ana ko ke video khumo king kana ke mauna ta ko mhala tsele kwan mo sororobe janu ne ke re ke botse tona kana tautona ka ke tautona o tshwareletse tautona gore kana o no bua ka go thiba diphata tsa se di dirang gore madi a ta a hele ja ka se re a hedile se isore madi ile ka mine ke re kana gona le tse dingwe tse se le dirile ya ka bo forensic audit le ya ka tsa bo BCL mine ke re le togetse mo go tona ko morago mo ile gore hala so na le dira ona forensic audit le thiba diphata ka tse dingwe di tona ntsimisi a tshologa hela hala ka la dira di special courts se ile gore le tabele ka kgona go lebaganya le batho ba sentseng le molato gore DCEC ka hentseng ka teng e se le gore is overwhelmed ga e kgone ka se sindile teng mme anong le bangwe bile se ba thoka his go ra ke sa example ya ka ya Botswana Housing Corporation re se re na le chief executive ona le ho le legal advisor ga go ba le baganye le molato mme motho ile gore ke go gatena ba mo hilentu bilo sa thoka his ya no gore batho a dilo thoka hala ba thoka ha tswa ke gore bo maka strata ga bayo ba ka se ka melato ba thoka ha tswa ke gore ga gona ba prosecutor ne go le botoka bogolo ka mapolisi na thusa go prosecutor di case mo ga magastrata ya no gompieno mapolisi a emisitswe sengwe le sengwe se puta jane ke ra go ne di special court se tautona e tatandile ba gana le one melatoni gore batho ba kgone gore ba seke mo ile a thoka hiso ko South Africa re utile go tio ba maloba go tiona ba usile madi a boisega janu ke ne ke engwe go tia ska ra heta tria kere engwe e le gore ke aga ke le bagane re mo gapi ga ke mo ile ba gaeng gore ke a mo a khola ka ga dirang ka te ga isa kwa re o ta letala NDP 12 eno sta tutunsise hela banano a gora a bona mine ke re kana ra mo gapi ga ke se ke re urla ke lo tse di bala ha re ga ke kgone go berikisana le motho yo ke tshwantse go berikisa le ene mo ministry a re diwe ka ra mona rona o di boheo o se ya tutunsise jaana ha re ba gaetso mme o kana re ga ke kgone go bereka le ene
mpatela yo nka bereka le ena a re ediwe gore le nna tere a nonoge moko kana a tie moko wa gore a bereke e se a ceremonial head of the ministry e le motho e le gore ke motho e le gore his hands on jaanong ke mo a kgorela gone go re Ramogapi ga se ceremonial head of the ministry jaanong gape mme tautona ke re kana go nna le performance reviews since di dirwa mo ba direla puso jaanong mme di minister le sone re le wana ba reviewe ko gore ba go lemogiwe ka hantse ba bereka teng gore a mme ba kgona Ramogapi ane ebile se sengwe ebile a hitile go ene se re mmonagela gore wa kgona mme a gone performance reviews tsa di minister re kgone go bona gore a mme minister wa dira jaaka a tshwanetse go dira jaanong ga e le gore ba tana go reviewa ba direla puso hela ga re dire senta ka gore puso yaanong yone ya o digwa ke ene o le gore ke ene o e teletseng mme le political appointee jaaka minister re ke re ke eme gone ya mo beleng matsogo a rianeng ka gore ene gore a re ile a tsena o ntse lesego ile a tsena ga ba re jela dikgang tsotlhe tsa lehatshe yaanong lona ba le taboletaga lo taga ka dipotso re hukuditse nako gore a re mongwe le mongwe ta ba bua 31 seconds mongwe le mongwe so dipotso tsa go gore a o di tsenyegela go tsothego so le tsang gape ke te ke ikgakole ba bogologolo bale ba bogologolo ne ile tsena ho malome ke eta gone ho ke eta ga gwena a re 31 seconds thank you motsamaisi tiro ta ke dumedise mo thusa tautona e le motshwarela tautona le mapalamente a tsileng ka one le bogosi le badirela puso motsamaisi tiro ke tlo kopa gore o intshwarele go le gonnyane because ke tshotse tharabololo ya mathata a re na lona itsholelo ke kopo nkgonne mothusa tautona ta ke gore ke re ena re ka your name leina la me ke bidiwa Cobra Selato ke ta ke tswa ko lerala majwaneng mme ke nna ka Malapi yaanong ena re ka 2021 ke nna ka nna le kgathego e tseneletseng ya go thodumela itsholelo ya lehatshe la Botswana mme mo kgathegong ka itemogela gore e diphata ebile ga go ka se ka ga dirwa sepe ka yone ya go phuthama ke na ka dira tsiboso ko ofisi ya ga tautona ke dira yalo through senior private secretary ya ga tautona o ne a bidiwa Mastavi mme ka go tlhoka lesego ba seke ba hetola ka heta ka ya go the Speaker of the National Assembly through secretary ya go na biwa Mamalepa ka go tlhoka lesego ba seke ba hetola go ithala gompieno mme a re maloba ga le sena go tsaya puso ke na ka tsaya matsapa ka kwalla permanent secretary ya gago Dr. Kganetsano le ene ka maswabi ga ka hetola ka di 10 ka tsaya matsapa gape ka go kwalla ka maswabi lo ena ga wa ka wa hetola ga ke tsora le kwalo le bone kana ga wa le bona mme ha lo re ga wa le bona ke go diretse copy ya ga go kie jaanong ke batla gore ke gore ke re nako tse tsotlhe go simola 2021 go ithala gompieno ke kwala dikwalotse ke ne ke kwala jalo ke thoahetse ke itekanetse sente mo tlhaloganyong ebile ga godimo ga mo ke itse se ke kwalang ka sone kopo ya me ke gore tsa mo go phutha bo maitsarape bothe ba itsholelo a bontirela thulaganyo ya gore ke go dira presentation e nna ke dumelang gore re ka tsosa itsholelo ya lehatshe la Botswana ka yone le ha e le ko parlamenteng ha e le gore molao wa leta motshwarela tautona o ka ntirela thulaganyo ya go presenta ko parlamenteng ke ipaakantse go ta go emela lehatshe la Botswana. Thank you so much. Gora gore gongwe ne ke sa utlwala ha nne ke re motsadi o tsile ha ka dikgang mme ke supe gore
dikgang ke be ke ra background ha ke batla gore ha o taha o bonela tona background gore ile ka ngwaga gore be gore ile ka mosebe ke tsamaya be ke khona ke ya kwa be ke boela kwa marago ha o tsenaha wa mmotsa potso kana o kopa clarity kana wa tatsa gore tsa mogopolo hela hey malome up emela tautse nya mme ke le bone a ke re le bona gore le ka ha go batho ka ha ke ra hela gore ke tse ka gore go tule 5 nyana ka ha ebe ke tolela ka ha re ka ke ra bua rothe ke tsa gore la le dumalana le nna dumela motsadi ya etso go dumeditswe ba gaetsho nka rara ka re protocol observed ba gaetsho ke taka selelo ke ne ka yua tiro ka ngwaga wa 2015 ko Mahalape ira maintenance ko Mahalape prison mme tiro a tene gore tshwanetse gore ntse 2 months duration mme re ntse re le go ka go tlhoka gore ba disa ba gola go ba ka tswa mo mantung re se re ngwaga tse di tang 3 mo tirong eo kana gore re ka ditshenyegelo tsene di tswa mo dipateng tsa rona yaanong ile ga sentse ke re ke boala ko ba goromente gore ba gaetso a re thusaneng go ga le ntuele ke isitswe kwa e ne le batona ga temang wa ga lentswe ga temang wa ga ngwana ga lentswe o na le go infrastructure ga fela ka kwala ka bua nabo le di-permanent secretary gothe ga pala ka tsaya kgang ka isa go office the president kganya nna ya pala gone le bo NSPRI go bo go te ke boele go ministera ke ena a tse tshwetso ke ra gore so seo se ne santse ya mo lehumele mo dikolotong lehuma le dikoloto mme ngwagone ke ne ka kwalla tona Sarakae Maloba ka di-1 tsa ga April ke re kana kgang ke e rra ne kopa gore o inthusa o e reetse nyara le gompieno ntse ke tola koi eo ke ntse ke tola koi be le gore go tswa go ha ke re ke botsa babereki ba di-secretary tsa go ba re ga te faele ga e bone go tswa go yaanong ke a ba botsa go dirwa go teng yaanong ba re nnyaa e taya batiwa go tswa ga yaanong ke bana ga gona kgang ke ya ko office of the president nya bo go tenya o ka dira mokwalo ke irile mokwalo ke kwalla tautona ka di 30 last week Friday ne ke go wrap up ya no ke ra re ile anu sonzo re ke boele go ga tautona ba re nya sonzo re ke buisetse khanko presidential appeals unit ya no go re khanya me ke takataka mme ke kopa gore ba getso mpulelang ke isa mokwalo wa mo teng gone mo pele diata thank you so much menge tsenye bomme ke tsa gore borre le bone hela gore le tsile le go kagane hela yana ke re ke thalositse gore ga re ka ke ra bua rotha kere maybe le ke hilwe palo mothuso ke hilwe palo gore ke tse 9 hela gore re ke setse yanong ke mo ka ke heditseng dipalo ke a dumedisa mothusa tautona go siame mme Malebang le marara a gagwe le bogogi jothe jo bo leng hano le lona batsadi ke a dumedisa ka leina ke bidiwa Julia Moalusi ko thoma dithotse gone mo Phalape tautona ke ne ke utlwa o bua dingwe gore le batho ba ba ntseng jang ba ba rutegileng ka tse di harologaneng ebile le batla go dirisana le bone ke ne ke gore ke gore a ke re tautona kana re na le ditoropo tse pedi e bong go Gaborone le Francistown tautona ditoropo tsa rona tse ga di kgathe ga go gonte go thelele le ha go te Francistown ke toropo ya Muka ha ya Muka gona le makgasa a mantsi teng kore se ke buiswa ke gore e re batho bao ha ba ta le bangwe ka jalo ebile le bata go ta go dira le bone be le ithala ha gongwe le haphile
jaaka marogo a rona direnke tsa rona ebile the west renke ke ya ko Gaborone tautona Gaborone renke ya teng e nkga sebodu le thuse go bona gore le ire yang ke tsaya gore go na le borogo jo bongwe jo bo itseng ko Francistown borogo jo le bo sala ka bo nna hale ke santse ke le ngwana bo mpempe mme re hale ntse le dira jalo le dire gore le bo thabolole ke goletse ko rapa I used to say o rapa ke torotjana yente gore ha o ka nna cleanness ene ke ete ke e bone ko rapa mo ditoropong tsa rona ke tsaya gore le bone ba le batang go dirisana le bone ba ka kgathega gore ga re ikgabetse pele gore re ba ta ba ska ba ta ba hathega ke a leboga Soletsa ka ko ke go bone mme nna o tema tsa skala re ke le lathile ke shaka dipalo ha ile gore ga di wele ke ta tsa one ka ho banana ha ke le bone ke ipotsa re matsogo a lona a bothoko okay I'm coming ke ta batsadi dumelang botsadi jo boleng hano ka tatelano ya lona ka maemo a lona tota kganyamega ke batho go senya nako gore ke sala ke berekile ka 1986 ke mme mogogi maripe ke nna ka ko khurumela kakwa ke sala ke bereka ka 1986 pele ga ke retara ne ke berekela mo Lotsane Senior Secondary ke bereka go tekele messenger go bo gora gore di-saving gram di ata ka 2015 pele ga ke retara go duelang batho le ntse le ba berekisa tiro ya lab technician since then ga ke sebe ke duelwe batho ba duela ba ne ke ba direla di-saving gram go bo go ke ikwetse from Lotsane sub-region go a go tsala le ko headquarters kgang ke gore gatwe batho ba ba hilweng madi bao gora gore ba santsana ba tile go a busa till today di-saving gram ke tse di kwalelwa ke batho ba harologanyeng ga ke sebe ke bone sepe ke kopile thuso ke ithobogile ga ke sa tlhole ke itse gore ke ta dira jang ke lebogile mo tsamaisatiro. Thank you so much. Monana yo na tsholeditse go emela ke go bone takwa wa mme ke kopa wa mme nya malome nya ha ka ke a tsena ho ke tsa o nkitse botoka banana ga nke ba buela go godimo ke a leboga motsamaisatiro go setse go dumedisitswe botsadi ke bidiwa mme go se go lefi mololwane gone mo Phalape ke utile dikgang tsotlhe tona mme dikgang tse le buang ka tswenetse bone batho ba re batang gore re kopane le bone re to go dira di-business le bone re kopa re le ba dirile melao ra di thoka di-investor mme yaanong batho ba ga ba tsenaga ba re tseela di tsa rona be ba nna ka tsone ba sa re duele yaanong ke kopa gore batho ba le ba direle melao e re ga ba ya go tsaya di tsa rona sepegela se e leng gore ba to ba se dira a go buiwa le land board ba re duele pele ga ba tsaya lehatshe ka gore tota bo ba bata lehatshe ke sona le seo se se tona sa e leng gore di-investor ga di tsena di tsietsa Batswana le bone ba melao ba e leng gore ba dirisa le rona re le Batswana ba re gatelela e ntse le bana ba Batswana ba melao ba bereka le bone ka gore bone ba beetswe plate mo tafoleng yaanong ke ipotsa gore ga e le gore ke nna ga ke na wa molao yo nke mennokeng ke a go tswa ka eng ga gona sepe se ke a go tswa ka sone yaanong ke kopa gore di-investora tse batho ba modimo ga di goroga le ba re thuse ka tswetswe ke wetse ke ta kopa mogodi a ke mmona a tsholeditse go gongwe hale o jata nda bana malome nya ka re mogodi e be ke kopa a gona le mona le bogolo o tsholeditseng mona le bogole taya
go emiwa hale wena tmem nya le ska la lwela bona le bogole yes a go bue mona le bogole hey ke ene mona le bogole o bidiwa o teng kgathego yo a itseng gore ha re o teng le modimo o teng le batho ba modimo ba teng ke kopana le bogole jo ke ntse ke le motona ga ka tsholwa ka jone yaanong tota ke a kgona go bona gore dithuso dingwe mo go bana le bogole ga di tsamaye sente dithuso tse di tshwana letse go na le karata nngwe e leng gore re e diretswe ya smart switch mme le madi mangwe a sešabo re a hiwa kgwedi le kgwedi a re boleletseng gore re a tsaya ka dikae yaanong smart switch e re tsenyetsa madi a dijo a e leng gore ga re itse gore a tsenngwa ka la bokae re nna re a go thola hela jaaka o ka re o segole se sa ithaloganyeng o ya go thola hela ka nako tsotlhe o nna o ithela madi a so o boa ka maswabi hela yaanong go mo go a re swabisa na ke kopa thuso ya teng hela gore le nthuse mme ebile ga se tsone dikgang tsa me hela tse e leng gore ke batla gore le itse ka tsone le nkutwe ka tsone sutela monkanago Dumelang bagolo ke bidiwa Joseph Tias mo Phalapse ke mona le bogolo wa thaloganyo bolwetse ja me ya thaloganyo ke setse ke tshile dingwaga di le 37 ke tshela ka jone ke lebile ngwaga bo 38 je ka rre mongwe mo le ka dibela be side bogolo yang ha ke lebile puso e mpusang e bua ka ditshwanelo puso e ntseng e busa e ne e bua ka ditshwanelo mona le bogole ga ana ditshwanelo ka gana lehoko mo pusong ya lehatshe e ne e busa ka lona ba Botswana social democracy le bolaela gore mongwe le mongwe o tshwanelwa ke go totwa ke se ke re gongwe ke ta bona pholo ya me ke sologela gore ha ke na le bothata bongwe kgotsa ke hiswa ke sethako ke re ke a babalelwa motlhokomedi wa me a utlwe gore motho o a babalelwa a se ka rota yo lemoga ke setse ke thotsa ha ile kankere e nyeleditse bolwetse jo ja me jo ha o ka sko botlhokomele ta utona wa lehatshe le taja le nyelela le helela mo lehatshe ka modimo le hoko ya le modimo mo pele matsogo thank you so much anya ke tsawa bohelo batsadi gata ga gona nako ke tsawa bohelo mme ke o komele ka ha a kra gona mogudi a kere mogudi gayo mogudi o wane ke no a bohelo ha tse serala ha yo setseng a go rogile pele wa ba go rogile pele mme le seka la computer ka mabelo le ka go bala ke ene wa bohelo batsadi ka maswabi le tari itshwarela botsadi ja me jo bo totegang ke a le dumedisa lothe hano mo nakong ya gompieno nna yo ke emeng hano ke bidiwa ga o palelwe magapa ke tswa ka ko extension 2 mme ke batla go leboga botsadi jo bo ne bo eme ha bubua tota nna tsa me ga se potso sa me ke ka kgelo ya gore mahoko ana a buiwa ke mothusa tautonaga ke mahoko a molemo ebile ke mahoko a mangwe a e leng gore rona ba bangwe ba bogologolo ba re tshidile mo nakong e hitileng re ne re ntse re ipotsa ka dinako tse dintsi gore ke gore mananeo a batho ba tiro tsa diata a bolaetsweng ka gore mo nakong ya gompieno ke bua hano mo nakong ya gompieno nna ke le motho e leng gore go bereka ga ke go itse mme yo mponang a kopana le nna o na re ke a bereka ka mabaka a go tshela ka diata tsa me ka mabaka a gore ke be ke nunuhile go akanya ka bonako le go dira ka diata tsa me ka thata ke re bagolo ba me mo nakong ya gompieno mo pusong ya gompieno e ntšha se ke se kopang ke gore le bolelele banana gore ba tshwanetse go bereka ka thata banana ba neetse diata tsa bone tshweni le ba batona tota re beile mo gore mpuso ke yone e ka re hanse re se jang
mme motho mongwe le mongwe o neeletswe tlhaloganyo ke modimo motho mongwe le mongwe o neetswe diata tsa gagwe gore a dire ka tsone ga nka le bolelela gore ga ke a tsena sekolo mme ke simolotse go dira ka diata ke na le ngwaga di le 14 ke hetsa standard 7 mme ke kgonne gore mo nakong ya gompieno ke be ke eme ke tsepame ke ipoleletse gore ke batla go tshela jang rutang banana gore o tshwanetse gore o ithate wena o tshwanetse gore o itse gore o batla eng mo botshelong ja gago ga o a tshwanela gore nako le nako re be re lebile puso re re puso ke yone e tla re direlang mongwe le mongwe o beile mo gore puso ke yone e tla re direlang nya batho betso ke bua yana ke papametse mo kgoteng ya Phalane a re direng ka diata tsa rona a re bereke nna ke a bereka Maopele matsogo. Thank you so much. Thank you so much Matsadi. Ke ta kopa leme ka dinao hela lotlhe ke ta kopa leme ka dinao ke tabo ke laleditse motshwarelela Tautona gore a le kgwe dikgaba mo se le gore le ntse le se bua. Ke a leboga motsamaisa tiro re ka nna hatsi gongwe ke simolola hela ka mahoko a ntseng a buiwa ke mogolo wa rona Magao Palelwe Magapa mahoko a buang ke yone a Botswana yo mosha a gore re kgone go aga lehatshe la rona ke ha re dira re le mmogo re gakollana mme kgakololo ya lona mma ya gore mongwe le mongwe bogolo jang banana ba eme ka dinao ba itlwaetse go dira le go dira ka diatla tsa bone ba ska ba hela mo goromente kgothatso ya gago gore Batswana ka kakaretso ba nne le mowa wa go itirela ke kgothatso e ke dumelang gore rotlhe re le Batswana re a amogela re Khumo King ga ke re ditse mahoko a ga re Khumo King ke ukwa mo pelong o ka re mo direla puso yo diretseng setšhaba lobaka o utlwala e le motho yo buang sa a se itseng mme sa se buang ga se potso ke dumela gore ke kgakololo ke kgakololo mo ba ba eteletseng pele lehatshe la Botswana gore a go se sekasekwe bakwaledi ba golohela mo ditirong gore a ba dira sente a ba mo tseleng e siameng a go sekasekwe le matona a puso mme ke ne ka bua gore nngwe ya dipilara tse ditona tse re di lebileng ke go baakanya tsamaiso ya goromente mme mo paakanyong ya tsamaiso ya goromente ke gone gore gonne ebile go tla nna le lenaneo le e leng gore mongwe le mongwe o tona kana ga o tona o mokwaledi kana ga o mokwaledi o tshwanetse gore go nne go kgonwa go lebelela gore a mme tema ya gago e tsweletse e le ka mowa wa gore go ka tswelela sepe ga go ka ke go a tswelela ga e se re nna re itekola gore a re mo tseleng e siameng mme go tla nna le tsone ditshekatsheko tse e seng hela mo ba direla pusong kana mo matoneng go tla nna le ditshekatsheko mo sengwe le sengweng gore performance monitoring mo sengwe le sengwe se re se dirang jaaka re tabo re itamile gore re eletsa go godisa a re tlhabollo ya ditswammung ka tsela e ntseng jang re tabo re itshekatsheka re le tšhaba ya Botswana gore a mme re mo tseleng e siameng mme lenaneo le tlabo le diragala ka ha tlase ha yone paakanyo ya National Development Plan 12
e leng gore le setšhaba se sologetswe gore se tla nna le seabe mo go e direng. Re Cobra Selato, ke utlwile selelo sa gago sa gore o re kwaletse o gaonke o hetolwa. Ke ka go rurihaletsa gore ko go nna lekwalo ga la tsena o ka le nnela ke teng ke ta letsa mme ebile re ta go gokaganya le rre ke kae yo ke na leng ene, re tla go gokaganya le ene go checka sente mme gore jaaka motswana mongwe le mongwe a na le tshwanelo ya gore o ka nna le lentswe, ya gore o ka nna le kgakololo gore itsholelo e ka baakangwa ka tsela e ntseng jang, megama ka go harologanya e ka nna e ya tsela e ntseng jang, le wena o na le tshwanelo e ntseng jalo. Re ta go utlwa mme ga ke itse gore re ta go utlwa ka tsela e ntseng jang, gore a e tla nna presentation e kae kana kae. Se se botlhokwa hela ke gore o tla reediwa, re tla go reetsa. Mme Julia Moalosi yo goletseng ko toropong e phepa ya Orapa. Kgakololo ya gago ma ke kgakololo e re amogelang thata ya gore re ska ra itlhaganna hela go aga dikago le infrastructure e ntšha mme le gore e leng teng ga re e tlhokomele, ga re e baakanye. Le kgakololo ya gago gore jaaka re eletsa go bereka le ba bangwe mme ba re itlhele re le go gongwe, ke tseela gore ga se potso ke kgakololo e leng gore re a e amogela hela thata. Magosi Maripe, mme Mogosi Maripe yo no bereka ko o le lab technician messenger ko Lotsane, gore o tsene kantoro nngwe le nngwe ga gona ko boneng thuso teng, ebile ga gona ope yo go arabang e kana nnyaa. Le wena ke na le mokwaledi yo ke na leng ene o bidiwa Rre ke kae, o inaakanye le ene o tla gakolola gore kgang ya gago e ka reetsega ka tsela e ntseng jang. Ma Mololwane o bua ka gore di-investors mme o bua gore ka ga o bonang dilo ka teng bontsi tota ba batla lehatshe mme go dirwe melao e leng gore e tla re thusa re le lehatshe la Botswana gore batho ba rona ba ska ba jewa ntsoma. Ke re kgakololo eo ya amogelesega mme ebile go na le melao e setseng e dirilwe e leng gore e tla bo e tsena mo palamenteng yone ya July e amang dilo tse ka go harologanya go jewa ntsoma ga Batswana jalo mme le e mengwe gape e leng gore re tla bo re ntse re reeditse Batswana ba re gakolola gore melao e ka re siamelang re le lehatshe la Botswana ke ehe. Mme gape ke re batho ba re dirisanyang le bone re le lehatshe la Botswana ga se gore botlhe ke di-investors, ebile ga se gore botlhe ba kgatlhegela lehatshe. Ke ta ha sekai banana ba rona jaaka ba rata maranyane le lehatshe la rona le lebega le lehatshe le leng gore ha re ka rutuntshiwa ka bone bo AI bo artificial intelligence, thutuntso eo ke tse di diragalang mo maranyaneng tse e leng gore gote ga di thoke le lehatshe. Ha re bua ka go kopanela le nna le di-partnera, re bua le mahatshe a re setseng re buile le one bo Singapore, bo Malaysia, re dumalane go kgaoganya maele, ga go amane go telele
le dikgang tsa lehatshe ke gore ha re Botswana re eletsa go dirisanya le ba bangwe ke di-investor, ba bangwe ke ba thuto, ga ba na sepe ka go gweba mo Botswana. Re ithuta se re ithutang mo go bone, le bone ba ithuta se go dirisanya le makgotla, go dirisanya le mahatshe, go ama mehama e mentsi mo botshelong le mo itsholelong e leng gore bontsi jwa mehama eo ga e ame le gore go tsewa sepe mo go rona. Ke gore ha re dira le ba bangwe se re tshwanetseng go se rurihatsa ke gore re dire le ba bangwe re leka-lekana, go sena yo tsietsang yo mongwe, mme botsala jo e le botsala jo bo agang, jo bo godisang, jo bo nontshang, jo bo re humisang ka sengwe le sengwe. Ya bogelo re o na sa ipua leina la gagwe yo na ira maintenance re Boitumelo le wena hela jalo ke ra gore go a itshebiwa kgang ha ka ke a buiwa yothe re reditswe go ra gore le wena hela jalo kopana le re ke ka yo ke na leng yene o itlhalose o tla ha bogakolodi gore tsela e ka tsewang e ka nna tsela e ntseng jang. Re Joseph Tias re amogela dikgakololo tsa gago hela thata tsa gore Motswana mongwe le mongwe o tshwanetse gore ditshwanelo tsa gagwe di tsewe ka tlhoagalo. Motswana mongwe le mongwe o tshwanetse gore a rediwe. Motswana mongwe le mongwe o tshwanetse go tsewa, re tshwanetse go tsana re sa gogele kobo gope, rotlhe re tsana jaaka bana ba lelapa a le lengwe hela, jaaka mo Botswana yo moshareleng bana ba lelapa re le lengwe hela. Re o teng Katlego le wena hela jalo o bua ka ba bona le bogole gore go na le mananeo a leng teng one a di smart switch ao re gakollang gore tsamaiso ya teng ga e tsamaye sentle. Re ta go e lebelela ra re lebogela kgakololo ya gago, re ta go e lebelela gore bothata bo hakae a sente. Totante ke heletse ka gore dikgang di dintsi ga re ka ke ra di hetsa tsatsi le lengwe hela. Roma ga gwa tsatsi le lengwe hela. Se se botlhokwa ke gore a re itlameng gore mosepele o ke mosepele wa rona rotlhe, sengwe le sengwe se re se dira re le mmogo. Ope wa rona yo yang ko mankaleng-kaleng re ya mankaleng-kaleng le ene. Ope wa rona yo wang re wa le ene. A Modimo o nne le lona. le ka re ka nna ga batsadi ke tabo ke tutile motlotlegi re honorable o nnetse Ramogapi gore a te gore direla malebo mo nageng ya gagwe. Le ene ke ta kopa gore le moheto ta batsadi le re tshe le ka nna ga batshe batsadi ba me ba ke ba ratang thata. Mototegi Tautona wa letsatsi la gompieno Retso Ndaba Kosinathi Gaolathe, ga ke go lemogela ke go lebogela thata go menagane
gore mo nakong e khutshwanyane e le gone re tsayang puso e be le rona metse ya ntlha go tla go buisa phuthego mo go yone ka mahoko a kalo ke batla gore re phosega re be re ema ka dinao re mo shapela le go file letona se mototegi tautona se ra gore selefera le gauta ga re na naso mme se re nang le sone se re se go neelang ke lorato go tswa botenteng ja dipelo tsa rona ntetela mototegi tautona wa letsatsi la gompieno ke lemoge kgosi ya phalape mmaetsho matsa le bang motho re morata re sa ikhutsi tsatsi eno na metšhisitse le nna ga ke itse gore o na a irile jang ha re le ko Teachers Day ne go lebilwe rona hela mme ka gore nako e tsamaile matona ba nkopile gore ke re batho betso protocol observed lothe hela mo kgoteng ke a go nna mokhutshwa-khutshwanyane hela thata ka gore ke motho o ke tshwarang diphuthego batho betso re itumetse hela thata go ba re na le mototegi tautona wa letsatsi la gompieno a ke re la utlwa gore ke ntse ke re wa letsatsi la gompieno Setswana se gantsi go sa bate gore yo o tshwareletseng wa re wa letsatsi la gompieno ha re mmoka ga re mo itumelela ra re ke modisa wa letsomane ha re re modisa wa letsomane re be re gakologelwa modisa wa letsomane yo neng a bitswa go twe ke Tahite o na a nyatsega ga o mo lebelela ka lengwe la matsatsi tautona ya re Tahite ha gore ha maIseraele a thasetswe ke monna go te mokaloba ga ba mo lebelela jaana ba re nya wena ha o ka ke wa re boloka boela ko morago e godisa kante ke ene hela a le esi yo ka bolokang bana ba Iseraele jaanong ke na le tumelo e seng kana ka sepe gore tautona wa rona wa letsatsi la gompieno kwena Tahite wa rona modimo a go segogatsa ga ke bate go bua mahoko a le mantsi ke batla gore ke mo leboge hela thata ke be ke le leboge le lona lothe gore phuthego e lebe le e boleletswe mo nakong e khutshwane mme lebe le tsile ka dipalo tse di kana-kana se se supa gore le rata lehatshe la lona tautona wa letsatsi le gompieno ke hukuritse puo ya me yothe mme puo ya me ya bohelo ke gore ke re batho ba phalape ke ba rai ke re ka di 27 tsa ga June tautona mototegi re tso duma boko o ta ba tsile go lontšha mato a re tagang lehatshe la Botswana lothe di constituency tsa 61 mo motseng wa Phalape tiro eo re tabe re tshwaretse ko extension 11 ko e leng gore go a gopiwa mme go raya gore le lona le go iponela ka matho ka gore ba bangwe ba na le dipelaelonyana ga ke itse gore ke eng ba belaela re ka tswa re sana madi mo pusong ya rona mme ditlhaloganyo re di humile thata banna ba babedi ba reetsho mototegi wa tsatsi la gompieno ga mmogo le tautona Reboko ke batho ba bothale ke batho ba berekang thata jaanong ga ba bereka thata jaana nna ke gore ba ntsenya mo moyeng ga ba re re be re hetotse lehatshe mo dingwageng tse 3 nna ka re nyana ke talwa thata gore mo ngwageng tse 2 ke be ke setse ke le hetotse mme ka program ya me e tsamayang ka teng e ntsholegetse e be nthomamisetsa gore
re tabo re dirile jalo ke eng ke rialo ke gore e rile ha re go twenya re hokotsa metsi ka 30% ga ra tsa lebaka re na ra ira jalo ka bohehu jo bo kgonagalang e rile go tsogong ra gape ra re nnyaa mme ga go a helela a re ipeeleng seelo se sengwe sa gore batswana ba kole lenaneo le ba ba kolotang metsi a mantsi thata re ba hokoletsa sekoloto ka half kana 50% mme re dirile jalo ka ha metsing re kgarameditse ka ha neng re ikaeletse ka teng yaanong re simolotse re kgarametsa ka ha bonnong bosigo bo ke gorogile mo phalape ka 12 midnight ke tswa ko mabutsane ko ne le gore ne ke ile go bona ntlo e leng gore nnyaa ba bangwe ba sentse ba re kgala mme ntlo ele ba gaetsho ke thalose phathalatsa gore ke pilot project re ta re nnyaa re ta e baakanya gale re baakanya gale re ntse re tsweletse ra e baakanya yaanong ba ba re etelela pele ba re baakanyang gale ga ba re etelele pele ke tshwanelo ya rona ke tshwanelo ya bone gore ba re gakolole ka gore go bitswa go twe ke pilot project mme ka mogoko a lekalo ba gaetsho ga gona se nka le lebogang ka sone se le fera le gaute ga kena naso batho ba phalatswe la itse ke le rata hela thata mme ke le ratela le gore le rata lehatshe la lona le utule pitso go tamo go tautona retsho ndaba ga olatha a modimo o le sego hatse a modimo sego hatse tautona wa rona re lebogile thata mo palamente wa rona ke ta kopa go laletsa moruti wa me moruti ka go maja mme re ha go nna yalo ke ta kopa gore re emelele batsadi ke ra ha le ntse le mo letetse jalo le ikopele matsogo ke a kopa ka tswetswe opelang motsamaisa tiro matsogo moruti o kae thank you so much moruti ra leboga re a leboga ne re leboge modimo ka mafoko a molemo a re a beilweng pele re be re tsene mo thapelong go raya modimo re re a ruri mafoko a morena o re thuse gonne jaaka re eleditse a re rapeleng modimo rara ya mata otlhe ra re ya go leboga re isa kgalaletso yotlhe re ra ko go wena Jehova tona o ile a ema hapele ga rona modimo a ka rra gore tlhalosetsa dilo tsotlhe thulaganyo eo rra bana le yone ka lehatshele modimo a ka rra le ka matshelo a rona re le batswana Jehova re santse re tsweletse re ba rapelela modimo a ka rra re ba emme nokeng ka merapelo ya gore morena se tsotlhe modimo a ka rra megopolo e mentle e ra o e beeleng ra mo ditlhaloganyong tseo Jehova di ba fileng ra wa ka re a ba rapelela gore ntata wa ka ba thuse ba kgone ba diragatse jaaka modimo a ka rra o ba neile Jehova ra o bile mo lefokong la ga gore kopa o ta neelwa kokota o ta bulelwa pata o ta bona modimo a ka rra re santse re lopa jalo rra gore kgosi ya ka rra re fitlhelele mo dikeletsong tsotlhe tsa rona rra mo go tsotlhe rra tse re batlang go di dira mo lehatsheng la rona lehatshele ke lehatshele le ntshegogatso yo re e fileng modimo a ka rra re ya go leboga a tshegogatso ya gago morena e tswe le rona ba rotlhe e be e sale mo kgotleng ye re e ratang ka leina le le maatla le ga kgosi Jesu Kriste re a rapela amen ra itse tsamaiso batsadi le tana mahela le mehela jalo e tare ya ka tabo a tswa yana rona re tabo re bereka megolo kwane re tabo re bereka diatla le mehela jalo go hithela tsena mo sfatanegeng kana mo koloing ya botsadi so me megolo kwane yone ha tsamaha le ka ibulela ga go molato batsadi re mehela ka tsele e ntseng nyalo ga ke kgale go a tumela mme gone re mehela ka tsele e ntseng nyalo
Re ka simolola ka megolokwane eo batsadi. Motagaiso e bala ka tsela ntseng jalo phuthego ya kgotla e neng e tsamaisiwa jalo ke motshwarela tautona Renda Bagaolathe ka ko Phalape tla gologela gore mo mosong wa gompieno o gorogile gone ka ko Phalape ka ko a ya go bula semmuso letsatsi la segopotso sa barutabana tota mme a re mo tshokologong ya gompieno a tshwara phuthego yalo ya kgotla ka ko kgotleng ya Phalape mme a patilwe ke tona wa tsa metsi le bonno re Neil Ramogapi a patilwe gape ke mothusa tona wa tsa tota tlhokomelo ya bana le thuto go tswa ko moding ga mmogo le bangwe ba tlotlegi le bagolwane ba puso ka ko mme tota e le thulaganyo e le phuthego ya tekodiso kana tekolo le therisano jaaka ha re utlwile yalo ene motshwarela tautona a simolola ka go lemotsha setšhaba se se ka ko gore kana go ha re leng teng re le lefatshe la Botswana mo itsholelong e tlhobaelang gongwe e rile ha re segofala ka temane e ne le kalo ya emeletsa itsholela lefatshe leno ya emeletsa thuto le bodirela puso le tsotlhe tse temane re di diretseng ya be nna gone gore gongwe ga re ele tlhoko kana ga re tlotlomatse a mangwe masego a re nang le one e bong ene Motswana a bua jalo a gatelela mananeo maikaelelo le dithulaganyo tsa tlhabololo ya motho ka tsela e ntseng jalo mo phuthegong eo motho a gaetsho e be le ka ga e tsamaileng ka yone phuthego eo. The Minister of International Relations, Dr. Penyo Butale, commended the United Nations country team for working tirelessly to ensure that Botswana is not marginalized in the global development process. Now, Dr. Butale said the team has worked closely with the government of Botswana to address developmental and social challenges in the areas of education, health, climate change, as well as the protection of human rights. These are just to name a few. Now, this was highlighted at the 3rd Annual Development Partners Forum, which was held in Gaborone recently. The SDGs are off track,